Dostlar selam. TMTV kanalında sizni selamli min Münir Rahmayev. Bu dünyada barımızda padşah bulurğa hıyalanğandır. Padşah bulsağız siz nindi kanunlar, nindi özgərişlər kirtir idiniz. Әлгі сұрауны biz hit paradımızın rezidentlarına da birdik. Onlardan cevapları kelesi saatdə gittik. Bugün sizin tavuşlar jitməv səbəblə hit paradımızdan düşüb qalışı Linur Rıxsanov padşah bulsa, hər tuğan balağa $1 milyon verir idi. Bir ailədə mındı padşanı kiri qalxmaz idi deyip uyulayım. Şu an göre Linur hit paraddan düşüb qalına bırışılma. Kelesi ürlər yola. Tomaşaçılarga $1 milyon gerek. Min tatar gıybettirge sin zinhar kurukma. Üstelinden uyalıp zinhurlukka kalma. Ruhiyatlaki gayret tatarның kanında. Eybet bara siyaset tatar bulsa başında. Tatar jine yazmışta bar bulgan kirteni. Sin tatar gilimli, kudretli hem kışli. Tatar büyük millet, hırıf gadetleri bilen. Tatar gırır siler, biz tatarlar hemiz birden. Tatar dili, tuğan dilin sinin. Tatar yüregi sindet be. Ukut ukay şiirlerin. Oysa ilde yürsen Yaşlık tavuşu hit paradında iri yana başqarışı qarşı alabız. Yarısıgan yürekni tilirdi. Şatlıktan yılıysan giderdi. Söyleme mehabet turanda. Şatlıktan yılıysan giderdi. Söyleme mehabet turanda. Silemesin miňa hıyanet turanda. Häwifli yürekni kisedim.
Келесі президентimiz Айнур Халиев, әгәр дә мин патша булсам, татар халкының милли булган бәйрәме Сабантуен шын милли рухта уздырыр идем. Чөнки елдан-ел Сабантуй дигән төшенчәнең туй дигән өлеше генә калып бара. Ә Сабан сүзе ул никтер онытылып бара. Сабантуй бит ул кырда чәчүләр беткәч була торган бәйрәм. Минемчә, исеме җисеменә туры килергә тиеш, ди. Айнурның җыры күңелгә хуш килсә, тавышлар бирергә онытмагыз. Seni parasını süyem, göz aldımda tıra suretin. Yanlarına barıp koşar idim, eğer gitse şuna kudretin. Kütmegende seni ışrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kuresim. Kütmegende seni ışrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kuresim. Günne şulay kütem seni, ışırarsın deyip var yolumda. Sağındım şul sihri gözlerini, on duygalı eyde barında. Kütmegende seni ışırattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kuresim. Kütmegende seni ışırattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kuresim. Uçraşmabız belki bir kayşanda, görüşmebіз ortak yollarda. Tek seni unutmam hıyal kızı, yuvalsang da elle koylarda. Kütmegende seni ışrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kuresim. Kütmegende seni ışrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kuresim. Uçraşırbız deyip ümitlenip yaşayım, senin bilen oyla kişlerde. Tek sen gitmez zinhar hıyal kızı, yaşayamam sensiz hişlerde. Kütmegende seni uçrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kuresim. Kütmegende seni uçrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kuresim. Kütmegende seni uçrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kuresim. Келесі президентimiz Marcel Zaydulin патша булса, барлык кешеләре белән дөньяны әзрәк булса да камилләштерергә тырышыр иде. Безнең дөньяда кешелеклек кими, яхшы эшләр эшләп яшәргә кирәк, ди Marcel. Аның синсез дип исемләнгән җыры күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерда тавыш 044 кодын язып SMS җибәрегез. İşlep gittin, sen minнән сагыш итеп, көннәремне шул чәчәккә күмәр идек, мәхәббәтнең гөлләрен. Һәй, синсез үтә инде. Һәй, минем тормышым сагына
sınamın Canıkayım canım yanaşım Canım yanaşım Senin yürek parası tatlı şeker şirbetin Özle bir tuzagım sensiz Duymum sihri lezzetin Hey sensiz öteyinde Hey benim tarmışım Sağınam seni yok sınamın Canıkayım canım yanaşım Canım yanaşım Yaktı yazım, tatlı nazım Kaynar suyu, şelkemin İlk söndürdün, suyu şemin Mehabbet mizgillerin Hey, sensiz öteyinde Hey, benim tarmışım Sağınam seni yok sınamın Canıkayım canım yanaşım Canım yanaşım Hey sensiz öteyinde Hey benim tarmışım Sağınam seni yok sınamın Canıkayım canım yanaşım Canım yanaşım Yüreğimde bitsinsiz Bilem oldu ak duman Sensiz yaşav pek ağır Antolmuysan haman Kavuştursun idi bizni yazmış Келесі резидентimiz Raile Патша болса, kujasız hayvanlar için zor üy tüzür idi. Onları tilegen kişi uşatkan jenlikni öz üyüne alsın için onlarının terbiyesi üstünde işler idi. Kişilikli rezidentimiz için tavuş birir getireseniz, 1320 numarına tavuş 042 kodu bilen SMS haber yazıp jiberiniz. Şırğa bir saat yıladım kullarımda Seninle bir yuvattım gözlerime nasalıp Suyu hakkına gına kıtıp kal seni bile Bir vakit sabır edi seni gitmeli
Мортазиннар гаиләсенең башлыгы Фидарис патша булсам, дөньяда ярлы кешеләр булмас иде, ди. Аннары ул юлларда бөкеләрне юк итү өстендә эшләр иде. Өен табигать кочагында төзеп, тормыш иптәшен, патша бикәсен һәм балаларын бәхеткә күмер иде. Кояшым җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 047 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Кояшым булып кабындың балкыттың нурларына. Икәү бергә атлыйк әйдә бирәле кулларыңны. Наз тулы күзеңә карыйм да, дыям күңелең җылысын. Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең олысын. Наз тулы күзеңә карыйм да, дыям күңелең җылысын. Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең олысын. Ал хисләрнең олысын. Назлы сөю утларында янык әйдә барлашып. Сакландырып бар җиһанны, бар дөньяны шаулатып. Наз тулы күзеңә карыйм да, дыям күңелең җылысын. Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең олысын. Наз тулы күзеңә карыйм да, дыям күңелең җылысын. Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең олысын. Ал хисләрнең олысын. Бакчамдагы чәчәгем син, мәңге сүнмәс нурына син. Гомер юлын узган чакта Ходай биргән ярым син. Наз тулы күзеңә карыйм да, дыям күңелең җылысын. Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең олысын. Наз тулы күзеңә карыйм да, дыям күңелең җылысын. Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең олысын. Ал хисләрнең олысын. Ал хисләрнең олысын. Наз тулы күзеңә карыйм да, дыям күңелең җылысын. Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең олысын. Ал хисләрнең олысын. Ал хисләрнең олысын. Күз ачып йомганчы тапшырыбыз уртасына килеп җитте. Һәм әлеге мизгелдә без 5нче урынны яулаган резидентыбыз белән якынрак танышып үтәбез. Аның җыры күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына җырның кодын язып җибәрегез. Яки TMTV каналының ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирегез. Her yıl sayın kile doğan günler, yıllar tına
eşitkeş bizde şulay Koygırabız gümür ütkenige Gümür uzadı bükenmesin Ütken gümür akan su kebek Sağınmasın ötken yaşlığını Yaşa bugün yazgı gül gibi Sağınabız ötken her bir yana İn kadirli yaşlık yılların İzlep tabıp bulmaz öteğimir Kabatlanmaz ötken yolların Gümür uzadı bükenmesin Ütken gümür akan su kebek Sağınmasın ötken yaşlığını Yaşa bugün yazgı gül gibi Kilsen elli tağın tuğan günler Ümitlenip yaşık her yılda Bəxtləri kilsin gitsin sağış İzgiliklər qalsın күңелде Gümür uzadı bükenmesin Ütken gümür akan su kebek Sağınmasın ötken yaşlığını Yaşa bugün yazgı gül kebek Sağınmasın ötken yaşlığını Yaşa bugün yazgı gül kebek Узган аптаның премьерасы тамашачыларыбызның күңелен яулап өлгерде инде. Киләсе мизгелдә яңгыраячак җыр алдагы тапшыруларда да яңа үрләр яуласын дип теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 050 кодын язып җибәрегез. Яки TMTV каналының официаль төркемебездә тавыш бирегез. Moңсу күзләр килеп җитте инде Сап чәчәкләр эшеп шинделәр Шинмәде тик сары чәчәкләрен Алар миңа өмет бирделәр Шинмәде тик сары чәчәкләрен Алар миңа өмет бирделәр Зәгъфран серле чәчәк матур сары гөл чәчәк Түтәлләрне урап чыксам кайгыларым бетәчәк Зәгъфран нинди матур моңсу күздә төсләрең Сиңа күзем карыйм анда карала кайгыларым
Koyuş meni onlarga Uzaklamay salkın kışlar gelir Ümitlerini kömep korlarga Uzaklamay salkın kışlar gelir Ümitlerini kömep korlarga Zahfran sırlı şeşen Matır sarı gel şeşer Gütellerini uğrap çıksam Koygalarım güteşer Zahfran indi matırının söküzde tüslerin Sina gözün parimanda karala koygalarım Ümitlerim kar astında kalsa Ölürlerimi soğukta olar Kışkı korlar jirlerge yolsa da Zıfrenlerim ölmey kalırlar Kışkı korlar jirlerge yolsa da Zıfrenlerim ölmey kalırlar Zıfren sırlı şeşet matır sarı gül şeşet Dütellerini uğrap çıksam koygalarım düteşet Zıfren indi matırının söküzde tüsleri Sina gözün parimanda torala koygalarım Sina gözün parimanda torala koygalarım Zahfran indi matırmın söküzde tüsleri Sina gözün parimanda torala koygalarım Zahfran matır sarı gül şeşek Dütellerini uğrap çıksam koygalarım düteşek Zahfran indi matırmın söküzde tüsleri Sina gözün parimanda torala koygalarım Sina gözün parimanda tarala koygalarım tarala köngüllerim Zefrenim matır şeşe Hazır söz hit paradımızın igizekleri Venera hem Regina Akhmerovalar turunda. Kızlar indi Yaşlık Tavuşu hit paradında ikinci toktur katnaşalar. Hem liderler retin yoluylar. Demek tamaşaşı onlarını yaratıp ilgirgen. Kızlar alda da özlerinin jırları hem klipleri bilen sizni sündürsün deyip dileseniz 1320 numarına Tavuş 046 kodu bilen SMS haber jiberiniz. Sizin Tavuşlar bir yerdeminde 3. orunu yavlagan jırını ekranlarınızda karşı alınız. Şotlanğan irke güllerim minem deyip Süyengene hem kuanğan Bolaşıp xatireleri Neney bilen beylengen Mene bugün şular barısı Ağlaşırga eylengen Bir mong bulup bir jır bulup Sineyim köngülde Birge bulgan matur şoqni Iske olabız bugünde
Мин патша булсам, барлык кешеләрне бәхетле итәр идем. Минем патшалыкта бары тик мәхәббәт һәм дуслык идарә итәр иде. Ди Гүзәл Мәхмүтова. Аның рәхмәт әни дип исемләнгән җыр өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерда тавыш сүзе белән башлап 045 кодын язып җибәрергә онытмагыз. Икенче урын иясе, котлыйбыз. Ömür birgen gazizeniyin Sabır dolu senin günelin Ni kaderli yaxşılık kılsam işlesem de güle bitir almam sina ömürge Rahmeteni sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsağıda İrettin bizini gadillikке yaxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Күпне бір шу хәсрәтләр күргән Синең әни ғәзиз башкайың Бүгенгедән алып сиңа сүз бирәмен Мин шатлык белән тулыр көннәрең Рәхмәт әни Sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsağıda İrettin bizini gadillikке yaxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Yüreğimde bulğan sürlerim Zor hürmetim sina әнием Yaktı kuyar sünmesim ayak seni bezinin için Uzun bulsun әни ömürün Rahmet әним Sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsağıda İrettin bizini gadillikке yaxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta
Мин патша булсам, барлык мәктәпләрдә ЕГЭ имтиханнарын юк итер идем. Күпме балаларны газапларга мөмкин, ди Миләүшә. Гомумән, президентыбызның сүзе буенча, аның мөмкинлеге булса, ул бу дөньядагы һәр кешенең тормышын яхшы якка үзгәртер иде. Миләүшәнең җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 043 коды белән SMS-лар юллагыз. Хит парадыбызның лидеры, сез сайлаган җыр, каршы алабыз. Син бик типкән йөрәгемне, салма ялкын утларга, уртак булган сөю хисен кирәк бары сакларга. Моңайтма яшь йөрәгемне, сызлатма газапларга, ялгыз аткан таңнарга. Мин теләмим сине иркәм калдырырга, якларга. Моңайтма яшь йөрәгемне, сызлатма күңелемне. Беләсең, синсез яшәргә мин әзер түгелемне. Моңайтма яшь йөрәгемне, сызлатма күңелемне. Беләсең, синсез яшәргә мин әзер түгелемне. Беләсең, синсез яшәргә мин әзер түгелемне. Мин әзер түгелемне. Шуның белән тапшырыбыз тамам. Кызганычка каршы, мин Мөнир Рахмаев патша түгел. Ә менә мин патша булсам,
TMTV kanalında bari tek yaşlık tavuşu tapşırığı barır idi. Xəyallar. Yara dostlar, kilesi işraşığa kadar. Şunu da aytıp ötesim kile. 3 avgustda TMTV kanalı Kreml yar boyunda zor şov ötkərəşək. Başlana kişki 6'da. Kilmi kalma. Biz sizni küteşekliz. Paka. Olib baruşlarının kızıklı obrazı için superkostyum.ru kibitine rəhmətimizni bildirəbiz. Superkostyum.ru'da karnaval kostyumlarının, aksesuarlarının keng assortimenti. Bilişmələr için telefon 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.